Maida сүрөсү. Башкача айтканда Дасторкон сүрөсү. Мадинада түшүрүлгөн 120 аяттан турат. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Мейримдүү, ырайымдуу Аллахтын аты менен. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. Ey момундар, уадаларыңарды аткаргыла. Силерге ихрамда аңчылыкты адал деп санабоо шарты менен түшүндүрүлө турган айбанаттардан башкалары адал кылынды. Чындыгында Аллах каалаганын өкүм кылат. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. Ey момундар, Аллахтын белгилерине, ыйгайга, курбандыктарга жана моюндарына тагылган белгилерине, эгесинин ыраазылыгын жана жакшылыгын үмүт кылып, ыйык үйгө келүүчү ажыларга сыйлабастык кылбагыла. Качан гана ихрамдан чыксаңар, аңчылык кылгыла. Силерди харам мечитинен тоскон элдин жек көрүүсү силерди чектен ашууга түртпөсүн. Жакшылыкта, таквалыкта бири-бириңерге көмөктөшкүлө. Ал эми жамандыкта жана душмандыкта көмөктөшпөгүлө. Аллахтан корккула, чындыгында Аллах катуу азаптоочу. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. Силерге өйлүк, кан, чочкон нети жана Аллахтан башкага аталып мууздалган мал, ошондой эле муунтулуп, уурулуп, кулап, сөзүлүп өлгөн жана жырткыч айбандар жеген мал арам кылынды. Бирок жаны чыга элек учурда Аллахтын аты аталып, мууздалган малдардан башкалары. Кадалган ташка, сөлөкөткө арнап мууздалган мал жана төлгө менен бөлүнгөн мал да арам. Ушулар бузукулук, бүгүн капырлар диниңден үмүт үзүштү. Андыктан алардан коркпогула, менден корккула. Бүгүн силерге диниңерди толук кылдым жана силерге менин ырайымымды акырына чейин жеткирип, ислам динин силерге ыраа көрдүм. Кимде-ким күнөөгө умтулуудан эмес, ачкачылыктан жешке аргасыз болсо күнөө эмес. Чындыгында Аллах кечиримдүү, мейримдүү. يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب.
Алар, мусулмандар, сенден өздөрүнө эмне адал кылынганын сурашат. Силерге жакшы таза нерселер адал кылынды деп айткан. Ошондой эле Аллахтын силерге үйрөткөнүндөй, силер үйдө багып үйрөткөн бүркүт сыяктуу алгыр куштарды жиберерде Аллахтын атын атагыла. Ал кармап келген нерселерден жегиле. Аллахтан корккула. Албетте Аллах тез эсеп кылуучу. اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. Бүгүн силерге жакшы нерселер адал кылынды. Китеп ээлеринин, иудей жана христиандардын тамактары силер үчүн адал. Силердин тамактарыңар алар үчүн адал. Өзүн арамдан таза туткан момун аялдар жана китеп ээлеринин өздөрүн ыпластыктан сактаган аялдар жана китеп ээлеринин өздөрүн ыпластыктан сактаган аялдары менен калың берип бузукы ыпластык кылбастан үйлөнүү силерге адал. Ким ыйманга каршы чыкса, анын сооптору жоюлат жана ал акыретте зыян тартуучулардан болот. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. Ey момундар, намазга турган кезде жүзүңөрдү жана колуңарды чыканактарына чейин жуугула. Башыңарды колду суулап, сылагыла. Бутуңарды томуктарына чейин томуктарды кошуп жуугула. Эгерде булганыч болуп калсаңар, толук тазалангыла, гусул даарат алгыла. Эгерде ооруу же сапарда болсоңор, силердин бирөөңөр дааратканадан чыгып, же аялына жакындап, бирок суу таба албасаңар, таза топурак менен таямум кылгыла. Аны менен бети колуңарды сыйпалагыла. Анткени Аллах силерге кыйынчылыкты каалабайт. Силерди тазартууну, ошондой эле шүгүр кылууңар үчүн өз жакшылыктарынын толук болуусун каалайт. واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. Аллахтын силерге берген жакшылыктарын жана уктук моюн сундук деп Аллахка берген убадаңарды унутпагыла. Чындыгында Аллахтан корккула. Allah dildegini sözsüz bilүүчү. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Ey момундар, Аллах ыраазылыгы үчүн күбөлү көбөйгөн тургула. Айрым адамдарга болгон жек көрүүңөр силерди адилетсиздикке түртпөсүн. Адилет болгула. Ошол такыбалыкка жакыныраак. Аллахтан корккула. Албетте Аллах эмне иш кылып жатканыңардан кабардар.
وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم. Allah ыйман келтирип, жакшы иштерди жазгандарга кечирим жана улуу сыйлык убада кылды. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. Аллахтын буйруктарына каршы чыгып, аяттарыбызды жалганга чыгаргандар алар тозок ээлери. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. Ey момундар, силерге жамандык кылууну самаган бир элдин сунган суук колун кайтарган кездеги Аллахтын силерге көрсөткөн жакшылыктарын эстегиле. Ошондуктан Аллахтан коркула. Момундар Аллахка توكل кылышсын. ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. Расында Аллах Исраил урпактарынын убадасын алган, аларга 12 башчы жиберип, Алла, мен силер менен биргемин. Эгер намаз окусаңар, закет берсеңер, элчилериме ыйман келтирип, аларга жардам берсеңер, жана Аллахка көркөм карыз берсеңер, албетте силердин жамандыктарыңарды жоюп, алдынан дарыйлар агып туручу бейиш бактарына киргиземин. Мындан ары силерден бирөө аяттарыма каршы чыкса, ал туура жолдон адашкан болот деди. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. Ошондо алар Аллахка берген убада шерттерин бузушкандыктан аларды каргышка калтырып, жүрөктөрүн катырып салдык. Ал Тораттагы Аллахтын сөздөрүнүн ордун алмаштырып, аларга жиберилген насыятты унутушту. Сен алардын өтө азынан башкасынын кыянаттыгына мындан арыда такай учурап турасың. Бирок сен аларга кечирим берип жайына кой. Аллах жакшылык кылгандарды сүйөт. ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. Biz христианбыз дегендерден да ант алганбыз. Анткен менен аларда Инжилде айтылган эскерүүлөрдүн бир бөлүгүн унутушту. Ошондуктан алардын ортолоруна кыяматка чейин созулуучу душмандыкты, кекти салып койдук. Аллах аларга эмне жасап жаткандарынан жакында кабар берет. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. Ey kitep ээлери, силер китептеги жашырган нерселериңерди ачык түшүндүрө турган пайгамбар келди. Ал көп нерселер тууралуу унчуккан жок. Силерге Аллахтан ачык нур, айкын китеп келди.
يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. Kim Allah'tın razılığına umtulsa, oşonu tınçlık yoluna bağıttaydı. Al öz qaloosu menen alardı qarаңgılıktan jarıqa alıp çıgat jana tüz yolga salat. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير. Maryam oğlu Masih İsa bol Құдай деп айтқандар капырлар. Егер Аллах Maryam oğlu Masihti анын энесин жана бүткүл жер бетиндегилерди кошуп жок кылса, ким Аллахка тоскоол боло алат? Асмандар менен жердегилердин жана дин экөөсүнүн ортосундагылардын üstünden biyilik жүргүзүү Аллахка гана таандык. Ал каалаганын жаратат. Аллах бардык нерсеге кудуреттүү. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير. İyideyler menen христиандар биз Аллахтын уулдары жана сүйүктүүлөрүбүз дешет. Аларга анда Аллах күнөөңөрдүн улам силерди эмне үчүн азаптап жатат? Жок, силер ал жараткан башка элдерде эле адамдарсыңар. Ал кимди кааласа жазылап, кимди кааласа кечирет. Асмандар менен жердегилердин жана экөөсүнүн ортосундагылардын үстүнөн бийлик жүргүзүү Аллахка гана таандык. Кайтуу ага гана таандык дегин. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير. Ey kitap eğleri, bizge kuatuvçu jana eskertүүчү келбеди дебешиңер үчүн элчилердин арасы үзүлгөндөн кийин, башкача айтканда Иса алейхисаламдан кийин Мухаммад алейхиссалату вассаламга чейинки 600 жылга жакын убакыт өткөн ушул узак мезгил аралыгында христианчылык мурдагы түрүнөн абдан өзгөрүп кеткен болчу. Силерге элчибиз келген, башкача айтканда пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам. Чындыгында силерге кубантуучу жана эскертүүчү келди. Аллах бардык нерсеге кудуреттүү. وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. Bir кездерде Musa өз элине: "Ey элим, Аллахтын силерге берген жакшылыктарын унутпагыла. Өз араңардан пайгамбарларды чыгарып, силерди падыша кылды. Ошондой эле силерге ааламда эч кимге берилбеген жакшылыкты берди." يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. Ey elim, Allah силерге буйруган касиеттүү жерге, Шам өлкөлөрүнө киргиле. Артыңарга кайтпагыла. Анткени зыянга учурагандарга айланасыңар деп айтты. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. Алар: "Ey Муса, ал жерде каардуу эл бар да.
Алар ал жерден чыкмайынча биз ага кирбейбиз. Качан алар ал шаардан чыкса, ошондо биз киребиз деп айтышты. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. Аллахтан корккон жана Аллах жакшылыкка бөлөгөн эки таква адамаларга эшиктен киргиле. Кирсеңер эле жеңишке жетесиңер. Эгер ыймандуу болсоңор, анда Аллахка гана тоокел кылгыла дешти. قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. Алар иудейлер: "Эй Муса, алар ал жерде турганда эч качан кирбейбиз. Бар, сен эгең экөөң согуша бергиле. Биз болсо ушул жерде отуруп турабыз" дешти. قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. Муса: "О эгем, мен өзүмө жана агама гана өкүмүм өтөт. Сен өзүң бул бузуку эл менен биздин арабызды алыстата көр" деп айтты. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. Алла чындыгында эми алардын ал жерге кирүүсүн 40 жылга арам кылды. Алар жер жүзүндө тентип калышат. Андыктан сен бул бузуку элге кайгырба деди Мусага. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. Адамдын эки уулунун курмандыктары тууралуу акыйкат баянды айтып бер. Алардын биринин курмандыгы Аллах тарабынан кабыл кылынды да, экинчисиники кабыл алынган жок. Ошондо ал сөзсүз мен сени өлтүрөм деди. Ал курмандыгы кабыл болгону. Ырасында Аллах таквалардан гана кабыл кылат деди. Адам атанын Кабыл жана Ауыл деген эки уулу болгон. Кабылы өз жаман көргөн нерсесин, Ауыл болсо өзү эң жакшы көргөн нерсесин Аллах Таала үчүн курбандыкка чалат. Ошентип Ауылдун курбандыгы кабыл болуп, Кабыл ичи тардык жана көрө албастыктан улам өз бир тууганын өлтүрөт. لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين. Эгер сен мени өлтүрүү үчүн кол көтөрсөң да, мен сени өлтүрүүгө кол көтөрбөймүн. Мен ааламдардын эгеси Аллахтан коркомун. أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. Менин жана өзүңдүн күнөөңдү мойнуңа жүктөлүшүн, сенин тозок элинен болушуңду каалабаймын. Залымдардын жазасы ошол деди. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. Аны көңүлү агасын өлтүрүүгө азгырды да, аны өлтүрдү. Өзү зыянга учуроочулардан болду. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين. Ошондо Аллах ага бир тууганынын өлүгүн жашырууну көрсөтүү үчүн жиберген карга жерди каза баштаганда, аттиң, мага эмне болду? Тууганынын денесин көмгөн каргачалык болбодум деп өкүнүүчүлөрдөн болуп калды.
من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. Ошол себептүү биз Исраил урпактарына тиешелүү мыйзамга ким акысыз адам өлтүрүп же жер жүзүнө бузуклук таратса, анда ал бардык адамдарды өлтүргөнгө тете. Ал эми ким адам өмүрүн сактаса, ал бардык адамдардын өмүрүн сактап калганга тете деп жаздык. Чындыгында аларга биздин элчилер ачык далилдер менен келишти. Бирок андан кийин деле алардын көпчүлүгү жер жүзүндө чектен чыгуучулардан болушту. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. Чындыгында Аллах жананын элчисине каршы согушкандардын жер жүзүндө бузукулук иштерди жасап жүргөндөрдүн жазасы алар өлтүрөт, асылат, же колу буттары кайчылаш кесилет, же мекенинен куулуп чыгарылат. Бул алардын бул дүйнөдөгү жазасы. Ал эми акыретте улуу азап бар. إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. Бирок силердин күчүңөр жетүүдөн, бирөөгө зомбулук кылуудан мурда тообо кылып, ал жаман оюңардан кайтсаңар. Мурда тообо кылгандарына андай катаал жаза жок. Билгиле, чындыгында Аллах кечиримдүү, мээримдүү. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. Ey ыйман келтиргендер, Аллахтан коркуп, ага жакындоо жолдорун издегиле. Жана эки дүйнөдө кутулууңар үчүн анын жолунда күрөшкүлө. إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. Капырлар жер жүзүндөгү бардык нерсесин жана аны менен кошо дагы да ошончо байлыгын кыямат күнүнүн азабынан кутулуу үчүн төлөм катары беришсе да, төлөм алардан кабыл кылынбайт. Аларга жан чыдагыс азап бар. يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. Алар тозоктон чыгууну каалашат, бирок чыгарылбайт. Алар үчүн бүтпөс азап бар. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. Эркек ууру жана аял уурунун кылмыштарынын жазасы алардын колун кескиле. Бул Аллахтын жазасы. Аллах мартабалуу, данышман. فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم. Кимде-ким зулум кылган соң тообо кылып жакшылык иштерди жасаса, Аллах аларды кечирет. Чындыгында Аллах кечиримдүү, боорукер. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير.
Asmanдар менен жердин ээлиги Аллахка таандык экендигин билбедиңби? Ал каалаганын азаптап, каалаганын кечирет. Аллах бардык нерсеге кудуреттүү. يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. Ey Allah'tın elçisi, başkaca aytkanda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Kapırçılıkta jarışkanдар жана тил үчүнан ыйман келтирдик деп жүрөктөрү ишенбегендер сени кайгыга салбасын. Иудейлердин арасында жалганды абдан берилип уккандар бар. Алар эч качан сага келбеген адамдардын сөзүн ишенип угушат. Алар сөздүн ордун алмаштырышып, эгер силерге ушунча нерсе берилсе, аны алгыла. Башкача айтканда, иудейлер Куранды өздөрүнүн напсине дал келген жерлерин алып, адам колу менен өзгөртүүлөргө дуушар болгон Тооратка же өз напсилерине дал келбесе, аны пайдаланбоону Мухаммед алейхисаламга сунуш кылышкан. Ал эми берилбесе сак болгула дешет. Аллах кимдин адашуусун кааласа, аны Аллахтан эч ким коргоп кала албайт. Алар жүрөктөрүн Аллах тазалоону каалабаган адамдар. Аларга дүйнөдө шерменделик, акыретте улуу азап бар. سماعون للكذب أكالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين. Алар жалганга кулак салып, арам нерсеге соргок болгондор. Эгер алар сага даттанып келишсе, ортолорундагы маселе боюнча шариятка ылайык өкүм чыгар, же алардан 100 үйүр. Сен алардан бет бурсаң деле алар сага эч бир зыян кыла алышпайт. Эгер алардын ортосунда өкүм чыгарсаң, адилеттүүлүк менен өкүм чыгар. Акыйкатта Аллах адилеттүүлөрдү сүйөт. وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. Алардын алдында Аллахтын өкүмү Тоорат турса, кантип алар сага баш ийгиси келсин. Бирок баш ийсе деле кийин алар баарынан баш тартышат, жана чындыгында эле алар ыймандуулардан эмес. إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. Чындыгында биз Тооратты түшүрдүк. Анда нур жана туура жол бар. Аллахка моюн сунган пайгамбарлар аны менен өкүм кылат. Жана Аллахтын китебин коргоого милдеттендирилген ал-Раббанийлер, башкача айтканда Иудей дининин аалымдары, жана ал-Ахбарлар, башкача айтканда Иудей дининин шариятын мыкты билгендер. Ушуну менен өкүм кылат. Алар ага көөгө өтүшөт. Адамдардан коркпогула, менден корккула, жана менин аяттарымды арзыбас баага сатпагыла. Кимде-ким Аллахтын түшүргөнү менен өкүм кылбаса, мына ушулар капырлар. وكتبنا عليهم فيها أن
النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. Анда Торатта аларга жанга жан, көзгө көз, мурунга мурун, кулакка кулак, тишке тиш жана жараатка да тең келген өч алуу жаздык. Кимде ким анын кунун кечирсе, ал күнөөдөн тазарылат. Ошондуктан кимде ким Аллахтын түшүргөнү менен өкүм кылбаса, мына ошолор залымдар. وقفينا على آثارهم بعيسى ابن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين. Пайгамбарлардын жолу менен жүрүп, өзүнүн алдындагы Тооратты тастыктоочу кылып, Мариям уулу Исаны жибердик. Ага ишинде тууралык, нур болгон алдындагы Тооратты тастыктоочу, ошондой эле сактануучулар үчүн туура жол, насыят түрүндө Инжилди бердик. وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Инжил ээлери андагы Аллахтын түшүргөнү менен өкүм кылышсын. Кимде ким Аллахтын түшүргөнү менен өкүм кылбаса, ошолор бузукулар. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. Биз сага китепти чындык менен андан мурдагы китептерди тастыктоочу, аларга күбө болуучу катарында түшүрдүк. Алардын ортолорунда Аллахтын сага түшүргөнү менен өкүм кыл. Өзүңө келген чындыктан ажырап, алардын тилине кирбе. Силердин ар бириңер үчүн бир жол-жобо жазып койдук. Эгер Аллах кааласа баарыңарды бирдей коом кылып коймок. Бирок жиберилген жол-жоболор аркылуу силерди сынамакчы. Жакшылык иштерде жарышкыла. Барар жериңер Аллахтын алды. Ал силердин талашкан нерсеңерден кабар берет. وأنحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. Алардын ортолорунда Аллахтын сага түшүргөн менен өкүм кыл. Алардын каалоолорун эрчибе. Сага Аллах түшүргөн кээ бир өкүмдөрдү алардын бузуусунан сак бол. Алар жүз үйрүшсө, аларды Аллах күнөөлөр себептүү кайгыга учуратууну каалайт деп билгин. Чындыгында адамдардын көпчүлүгү бузукулар. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. Алар надандык доорунун өкүмдөрүн издешеби. Анык иманга келген эл үчүн Аллахтан жакшы өкүм чыгаруучу ким? يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء
بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. Ey момундар, иудейлер менен христиандарды дос tutпагыла. Алар бири-бири менен дос. Силерден ким алар менен достошсо, анда ал алардан. Башкача айтканда, анда ал кыяматта ошолор менен чогуу азапталат. Аллах залым адлетсиз коомду туура жолго баштабайт. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. Жүрөктөрүндө дарты бар. Башкача айтканда, дилинде исламга болгон кеги, кара ниети, арам ою болгон Абдулла ибн Убай сыяктуулар. Мунафыктардын эки жүздүүлөрдүн. Бизге бир балая келишинен коркобуз деп, алардын арасында чуркап жүргөндөрүн көрөсүң. Башкача айтканда, мусулмандардын. Алла мусулмандарга бир жеңиш берген, же өзү тараптан бир буйрук келген кезде, алар жүрөктөрүндө жашыргандарына өкүнүшөт. ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. Ыйман келтиргендер, силер менен биргебиз деп Аллахтын аты менен мыкты ант бергендер ушулар эмес беле? Башкача айтканда, момундар ошондо мунафыктардын бети ачылган абалдарына таң калышат. Алардын амалдары жоюлуп, зыянга учуроочулардан болушту. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. Ey момундар, силерден кимде-ким дининен чыкса, алардын ордуна Аллах жакшы көргөн, аларда Аллахты жакшы көргөн коомду жыратат. Алар момундарга жумшак, капырларга каттуу болушат. Аллах жолунда согушуп, жемелөөчүлөрдүн жемесине калуудан коркушпайт. Бул Аллахтын жакшылыгы, аны өзү каалаганына берет. Аллах кеңпейил билүүчү. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. Чындыгында силердин досуңар Аллах жана анын элчиси. Намазды толук аткарып, зекет берген, руку кылуучу момундар. ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. Кимде-ким Аллахты, анын элчисин жана момундарды дос тутса, чындыгында Аллахтын тобу ошолор жеңишке жетүүчүлөр. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. Ey ыйман келтиргендер, силерде мурда китеп берилгендерден силердин диниңерди шылдыңдап, оюн кылгандарды жана капырларды дос тутпагыла. Эгер момун болсоңор, Аллахтан корккула. وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. Аларды намазга чакырсаңар, аны оюн көрүп келекелешет. Бул алардын акыл калчабаган эл экендигинен улам. قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل
أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون. Ey kitep eğleri, bizde Allah'a jana özübüzgө oşondoy ele bizden murdagılarga түшүрүлгөнгө ыйман келтиргенибиz үчүн келе-келеп жатасыңарбы? Чындыгында силердин көпчүлүгүңөр бузукулар дегин. قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. Силерге Аллахтын алдында мындан да оор жаза бар экендиги тууралуу кабар берейинби деп айткан. Аллахтын каргышына жана каарына калгандардын айрымдарын Аллах маймылга, чочкого айландырган жана алар тагутка сыйынгандар. Башкача айтканда шайтанга сыйынгандар. Мына ошолордун жайы жаман жана туура жолдон адашкандар. وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون. Алар силерге келип, ыйман келтирдик деп айтышат. Чындыгында алар капырлык менен кирип, капырлык менен чыгышты. Алар дилинде жашырганды Аллах жакшы билүүчү. وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون. Sen alardын бири-бири менен күнөөдө, бири-бирине душмандык кылууда, арам кылынган нерселерди жегенде шашылганын көрөсүң. Чындыгында алар кылып жаткан иш кандай жаман. لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. Аларды үйдей ибадатчылары жана аалымдары күнөө сөздөрдөн арамды жештен тыйышпайбы? Чындыгында алардын иши кандай жаман. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. Үйдөйлер Аллахтын колу байлануу дешти. Башкача айтканда сараң деген маанини айткысы келишкен. Ошол айткан сөздөрү үчүн алардын колу байланып, каргышка калышты. Жок, Аллахтын колу ачык. Ал каалагандай сарптайт. Эгең тараптан сага түшүрүлгөн, башкача айтканда Куран. Алардын көпчүлүгүн чектен ашырып, капырлыгын арттырат. Алардын арасында кыяматка чейин душмандыкты, кектешүүнү жараттык. Ошондуктан ар качан алар согуш үчүн от тамызса, Аллах аны өчүрүп коет. Алар жер үстүндө бузукулук кылууга умтулушат. Аллах бузукуларды сүйбөйт. ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم. Эгер китеп ээлери ыйман келтиришип, такыба болушса, албетте күнөөлөрүн кечирип, аларды ырахат бактарына киргизмекпиз. Башкача айтканда бейишке. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. Эгер алар Тауратты жана Инжилди жана Аллахтан түшкөн нерсени, Курандын буйруктарын аткарышканда, анда ал тарабынан ырыскага бөлөнүшөр эле. Алардын арасында адилеттүү, каниеттүүлөрү да бар. Анткени менен
алардын көпчүлүгүнүн жасаган иши жаман. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. Ey elçi, sağa Allah'tan түшкөн нерсени аларга жеткир. Эгер сен антпесең, анда анын элчилигин аткарбаган болосуң. Аллах сени ал адамдардан коргойт. Чындыгында Аллах капыр элди туура жолго багыттабайт. قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين. Ey kitep eğleri, İncil, Torat'ta, жана эгеңер тараптан түшүрүлгөндү, башка айтканда Куран аяттары. Толук аткарганга чейин силердин эч нерсеңер, таянаар колдоочуңар жок. Андыктан сага түшүрүлгөн китеп алардын көбүнүн адашуусун, капырлыгын арттырат. Капыр коом үчүн аяп кайгы тартпа. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Чындыгында ыйман келтиргендер, иудейлер, сабийлер, башкача айтканда жылдыздарга сыйынган христиандар. Жана христиандардан Аллахка акырет күнүнө ыйман келтирип, жакшы иштерди жасаса, ошолорго коркунуч болбойт, жана алар кайгырышпайт кыяматта. لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. İsrail urpактарынан убада алып, аларга элчилерди жиберген элек. Качан элчи келип, алардын көңүлдөрү каалабаган нерсени келтирсе, айтса, анын айрымдарын жалганга чыгарып, айрымдарын өлтүрүшкөн. وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون. Алар өздөрүнө балия келбейт деп ойлошуп, Аллахтын аяттарына сокур дүлөй болуп алышты. Аллах алардын тоолорун кабыл кылды. Андан кийин дагы көпчүлүгү сокур дүлөй болуп алышты. Аллах алардын эмне кылып жатканын билүүчү. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. Чындыгында Мариям оğlu Масихти Аллах дегендер капыр болушту. Акыйкатта Масих, эй Исраил урпактары, менин эгем жана силердин эгеңер болгон Аллахка сыйынгыла. Ким Аллахка шерик кошсо, Аллах ага бейишти арам кылды. Анын жайы тозок оту. Ошондой эле залымдарга жардамчылар жок деп айтты. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. Чындыгында Аллах үчөөнүн үчүнчүсү дегендер капырга айланышты. Бир Аллахтан башка кудай жок. Эгер алар бул айткандарынан тыйылышпаса, алардан капырларды оорутуучу азап кармайт.
أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. Allahqa tawba qılıp geçirim suraşpayba. Allah geçirimdүү, meyrimdүү. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنا يؤفكون. Maryam oğlu Masih İsa elçi gana. Andan murunda elçiler ötkün. Anın enesi çınçıl, ekөөsü teң tamak жешчү. Карачы, аларга белгилерибизди кандайча баян кылдык. Алар дагы акыйкаттан каякка бурулушат. قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. Аллахтан башкага силерге зыян да пайда да келтире албай турганга баш ийбейсиңерби? Чындыгында Аллах угуучу, билүүчү деп айткан. قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. Ey kitap eğleri! Diniңерде чындыксыз чектен ашпагыла. Мурдагы чыныгы жолдон адашкан жана көптөгөн адамдарды адаштырган. Ошондой эле туура жолдон тайган коомдун кызыкчылыгын ээрчибегиле. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. İsrail urpактарынан капыр болгондор Давуд жана Мариям оğlu İsa'nын тили аркылуу каргышка калышты. Ал капырлыктарынан жана чектен аша чапкандыктан улам болду. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. Алардын бири-бирин жасаган жамандыктарынан тосушчу эмес. Чындыгында алардын жасаган иштери кандай жаман. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. Алардын көпчүлүгүнүн капырларды дос тутканын көрөсүң. Аллахтын карына кабылып, азапта түбөлүккө калгандыктан алардын өздөрү үчүн даярдаган нерселери кандай жаман. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. Эгер алар Аллахка, анын пайгамбарына жана ага түшүрүлгөнгө ыйман келтиришкен болсо, алар капырларды дос тутушмак эмес. Бирок алардын көпчүлүгү бузукулар. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. Момундарга адамдардан эң катуу душман иудейлер жана мушриктер экенин табасың. Момундарга баарынан жакыныраак дос болгон биз христианбыз дегендерди да табасың. Анткени алардын арасында билимдүүлөрү жана кечилдери бар. Алар текеберленишпейт. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. Алар элчиге түшүрүлгөндү Куранда уккан кезде чындыкты мойнуна алгандарынын улам көздөрү жашка толгонун көрөсүң. Алар «О эгебиз ыйман келтирдик. Бизди күбө болуучулар менен чогуу жаза көр» дешет.
وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. Allahqa jana özübüzge gelgen çındıkka, Kur'an'a emne üçün işenbeybiz. Egebizden жақшы taqva elder menen birge kılууsun ümit kılabız, dep aytışat. فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين. Allah alarga bol sebeplerinin ulam aldынан daryalar akkan, töөлükö alarga kala turgan beyиш baktарын belek kılat. Bol жақшылык kılıuçulardan sıylığı. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. Ayatlarыбызды жалганга чыгарып, капыр болгондор алар тозок ээлери. يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. Ey момундар, Аллахтын силерге адал кылган жакшы нерселерин арамга чыгарып, чектен ашпагыла. Акыйкатта Аллах чектен ашкандарды сүйбөйт. وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. Аллахтын силерге берген адал таза ырыскысынан жегиле. Өзүңөр ыйман келтирген Аллахтан корккула. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. Аллах деле жөн жайгана айтылган, башкача айтканда чын дилиңерден чыкпаган анттарыңар үчүн жазылыбайт. Бирок билип туруп айткан антыңар үчүн кыяматта жооп бересиңер. Эгер антыңарды буссаңар, анын төлөмү үй бүлөңөрдү тамактандыра турган орточо эсептеги тамак менен 10 кедейди тойгузуу жана аларды кийиндирүү же бир колду азаттыкка чыгаруу. Эгер муну аткара албаса 3 күн орозо тутуу керек. Бузган антыңардын жазасы мына ушундай. Антыңарды сактагыла. Аллах силерге аяттарын ушинтип баян кылат. Мүмкүн силер шүгүр кыларсыңар. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. Ey момундар, арак, кумар, сыйынуу үчүн орнотулган таштар жана жанын огу менен төлгө тартуу шайтандын ыплас иштери, андан сактангыла. Мүмкүн котуларсыңар. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. Чындыгында шайтан аракта, кумарда ортолоруңарга душмандык жана кек салып, Аллахты эскерүүдөн жана намаздан тосууну каалайт. Ошондой болсо да тыйылбайсыңарбы? وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. Аллахка, анын элчисине моюн сунуп сак болгула. Эгер жүз үйрүсөңөр, анда билгиле. Элчибиздин милдети ачык түрдө жеткирүү гана.
ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. Ыйман келтирип жакшы иштерди жасагандар күнөөдөн сак болуп, андан соң чынчыл жана такыба болушса, мурунку жегендери күнөө эмес. Аллах чынчылдарды жакшы көрөт. يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. Ey ыйман келтиргендер, Аллах өзүнүн кимдин купуя коркоорун аныктоо үчүн силерге ихрамда, башкача айтканда, ихрам кийип жүрген кезде колуңар жана найзаңар жетип турган жакындыктан аңчылык аркылуу, аңчылыкка мүмкүндүк түзүү аркылуу силерди тыят. Ким бул шартты бузуп чектен чыкса, ага оорутуучу азап бар. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. Ey момундар, силер ихрамда аңчылык жануарларын өлтүрбөгүлө. Кимде ким атайлап өлтүрсө, анын жазасы өлтүрүлгөнүндөй бир жануар. Башкача айтканда, бир үй жандыгын курбандыкка чалат. Аны силерден эки адилеттүү киши өкүм кылып, Каабага жеткирилет. Жегедейлерди тойгузат, же болбосо анын ордуна орозо тутат. Бул өзү жасаган жазасын тартуу үчүн. Аллах өткөндү кечирди. Башкача айтканда, аңчылык жануарын өлтүрүп, бирок анан чын дилинен тооба кылган адамдарды. Ким тооба кылгандан кийин да кайра кайталаса, Аллах аны жазалайт. Аллах мартабалуу өч алууга кудуреттүү. أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون. Силерге деңиз аңчылыгы жана аны жеш адал кылынды. Ал силерге жана жолоочуларга пайдалуу. Силерге ихрамда болгон мезгилиңерде кургактыктын аңы арам кылынды. Өз алдына сөзсүз чогулдуучу Аллахтан корккула. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. Allah ıyık üy Kaabаны адамдар үчүн таяныч, ошондой эле ıyık айды, курбандыкты жана асылмаларды, башкача айтканда Аллах жолунда курбандыкка чалынуучу жандыктардын мойнуна белги кылып илип койгон кооздуктарды да таяныч кылды. Муну Аллах албетте асмандар менен жердеги нерселерди билерин жана ал бардык нерсени билүүчү экенин силер билишиңер үчүн жасады. اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. Билгиле, hakikatta Allah катуу азаптоочу жана да Аллах кечиримдүү, мээримдүү. ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. Elçige жеткирүү гана милдеттендирилген. Аллах купуя иштериңерди да, жария иштериңерди да билип турат.
قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. Aram nersenin köptügü seni kızıktırsa da ıplas menen taza teң emes. Andıktan ey akıl eleri, takva bolgula mümkün kutularsыңар деп ayt. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم. Ey momundar, айқын болса өзүңөргө кайга алып келүүчү нерселер тууралуу сурабагыла. Kur'an düşürülgönde ana surasınar bildirilet. Allah anı geçti. Allah geçirimdi cumşak. قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. Çındığında silerden murda bir qoğumda uşentip surap, giyin karşı çıgıuçulardan boluşkan. ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. Allah, Bahira. Başkaça aytkanda, bu sölөгөттөргө arnap sütün içүүnü özlөрүnө aram kılıp alışkan kaymal tö. Saiba. Bu sölөгөттөргө arnap minүүnü adamlar özlөрүnө aram kılıp koyuşkan nar tö. Vasila. Tuğut жылдарынын алгачкыларында эки ургаачы тайлакты уда тууган төөнү сөлөгөттөрүнө арнап иштетүүнү арам кылып алышкан төө. Жана хам. Бут сөлөгөттөргө арнап иштетүүнү арам кылган төө. Деп сөлөгөттөргө курмандык чалууну буйруган эмес. Бирок капырлар Аллах жөнүндө калп айтып жала жабышты. Алардын көбү түшүнүшпөйт караңгылар. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. Alarga Allah düşürgön nersege Kur'an'a, jana elçige gelgile. Desse alar, bizge ata-babalarыбыз tapkan nerse жетиштүү дешет. Алардын ата-бабалары эч нерсени билишчү эмес. Туура жолдо да эмес эле. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. Ey ыйман келтиргендер, силер кыяматта өзүңөр үчүн жооп бересиңер. Силер туура жолдо жүрсөңөр, адашкандар капырлар силерге зыян келтире алышпайт. Баарыңар Аллахка кайтасыңар. Ал силерге эмне кылганыңарды кабарлайт. يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين. Ey момундар, силердин ажалыңар жетип, же силер жер кезип жүргөн кезде өлүм кырсыгы келсе, осуят айткан кезиңерде ортоңордо өзүңөрдөн эки адилеттүү киши же силерден башкалардан экөө осуятка күбө болсун. Эгер бул күбөлөрдөн күмөн санасаңар, күбө болуучу экөөсүн намаздан кийин токтотуп, алардан биздин жакын тууганыбыз болсо да аны акчага сатпайбыз. Аллахтын күбөлүгүн жашырбайбыз. Эгер жашырсак анда күнөөкөр болобуз деген Аллахтын ысымы менен анттарын алгыла.
فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين. Егер алар күнөө кылышса, анда жакын акылдуу туугандарынан эки киши алардын ордуна туруп, Аллахтын ысмы менен берген күбөлүгүбүз ал экөөсүнүн күбөлүгүнөн аныгыраак. Биз чектен чыкпайбыз. Егер андай кылсак залымдардан болобуз деп ант ичишет. ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين. Алар чынчыл күбөлүк берүүлөрү үчүн же алардын антынан кийин дагы башка анттын талап кылынбашы үчүн керек. Аллахтан корккула жана баш ийгиле. Аллах бузуку коомду туура жолго баштабайт. يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. Кыямат күнү Аллах элчилерди жыйнап, силерден чакырыкка кандай жооп болду дегенде, алар пайгамбарлар биздин эч бир кабарыбыз жок. Албетте сен өзүң кайыпты билүүчүсүң дешет. إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين. Ошондо Аллах: «Эй Марьям уулу Иса, сага жана энеңе берген жакшылыгымды эсте. Сени Жабраил аркылуу кубаттуу кылдым. Бешикте жана эризиге жеткенде адамдарга сүйлөттүм. Сага китепти, даанышмандыкты, Тоорат менен Инжилди үйрөттүм. Менин буйругум менен балчык ылайдан куштун келбетин жасап үйлөгөнүңдө, менин буйругум менен кушка жан кирди. Жана менин буйругум менен туаса сокурду ала пес оорусун айыктырдың. Ошондой эле менин буйругум менен өлүктү тирилтип чыгардың. Исраил урпактарына көптөгөн далилдер менен келгениңде, алардын каршы чыккандары бул ачык сыйкырчылыктан башка эч нерсе эмес дешкенде, мен сени алардан куткарып калдым деп айтат. وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. Анда хаварийлерге, Иса алейхисаламдын жардамчыларына, мага жана элчилигиме ишенгиле деп айтканымда алар, биз ишендик, биздин мусулман болгонубузга күбө бол дешти. إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. Хаварийлер: «Эй Марьям уулу Иса, эгең бизге асмандан бир дасторкон түшүрө алабы дегенде, эгер ыйман келтирсеңер Аллахтан корккула деди. قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. Хаварийлер: «Биздин андан жегибиз келет, жүрөктөрүбүз тынчтанып, жана сенин бизге айтканың чындык экенин билип, анан ага күбө болуучулардан бололу» дешти.
قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. Maryam oğlu İsa, o Allah'ım, o egem, bizge asmandan dastorkon düşür. Oğolqı jana keyinkilerimizge mayram, jana senden bir belgi bolsun. Bizge ırıskı ber. Sen ırıskı berүүчүлөрдүн эң мыктысысың, dedi. قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. Allah, чындыгында мен ал дасторконду силерге түшүрөмүн. Мына ошондон кийин кимде-ким капыр болсо, мен аны дүйнөдө эч кимди азаптабаган азап менен жазалаймын, dedi. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. Allah, ey Maryam oğlu İsa, adamlarga Allah'ты koyup, meni jana enemdi Kuday kılıp algıla, dedin be? Dep suraganda İsa, o Allah'ım, sen aruusun, тийиштүү болбогон нерсени айтуу мага дурус эмес. Эгер айткан болсом, сен аны билмексиң. Менин ичимдегини сен билесиң. Мен болсо, сеникин билбеймин. Акыйкатта сен айыптарды билүүчүсүң, дейт. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. Силердин жана менин эген болгон Аллахка колчулук кылгыла деп мага буйрулган нерсени гана аларга айттым. Мен алардын арасында болгон кезимде аларга, хаварийлерге жана ошол коомго көзөмөлчү болдум. Сен мени алып чыгып кеткениңде аларга өзүң көзөмөлчү болуп калдың. Сен бардык нерсеге күбө болуучусуң. إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. Эгерде сен аларды азаптасаң, алар сенин пенделериң. Ал эми аларды кечирсең, ырасында сен мартабалуу даанышмансың. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم. Allah бүгүн чынчылдарга чынчылдыгы пайда бере турган күн. Аларга алдынан дарыялар агып туруучу бактар бар. Алар анда түөлгө калышат. Алла алардан ыраазы болуп, алар да Аллахтан ыраазы болушат. Бул улуу ийгилик деп айтат. لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير. Асмандар менен жер жана экөөсүнүн ортосунда бийлик Аллахка гана таандык. Ал бардык нерсеге кудуреттүү.